namuhla la siyabona baba udala namwe babezwana namoya basali siyabona ukubona baba uzoqinile bantwana basanamkhulu strong usafuke madolobhe ngombabana siyabona ukubona sesitawubiza le bazalwane ngicela sikulelela encwadzini yaLuka sahloko sika-10 sitawubiza lekucala sigcine verse 4 Luka sahloko 10 verse 1 kuya 4 sifonseleni bathandekayo somthizile babe mambuso nami mfowethu nami siyathokoza semthandazela so simshaya icingo sithiza namake nawukhuluma naye kahle sithathe sithi usemaxoxe kahle hle bazalwane sifundeleni Luka chapter 10 verses 1 to 4. Jesu uthuma labangu-72. Ngemva kwalokho inkosi yakhetha labanye labangu-72 leyabathuma ngababili kuthi bahambe ngembili kwayo bangene kuwo onke emadolobha netindzawo lapho yayitawuhamba khona. Yase ithi kubo kuvuna kukhulu kodwa tisebenzi tincane. Thandazani kumnikati wekuvuna kutsi athumele letinye tisebenzi tekuvuna. Hambani-ke nginithumela njengetimvu emkhatsini wetimphisi. Ningasiphatsi isipaji noma isikhwama salabacelako noma ticatfulo. Ningalitshatiswa ngisho nakubingelela abantu endleleni. Amen. Kusenhlitiyweni yami nje bazalwane ukuthi ngingumfundi bazalwane kube ngendelela abengithi bazalwane mase babe khona size mhlawumbe sibenze ukukhuluma ngalokho ngoba kubalulekile lapho bakhona lapho nalapho bazalwane ngifuna namhlanje ukuhlelela nje bazalwane ngekuzuza imphefumulo sisizwe kuJesu. Hallelujah. But he's so winning for Jesus. Kuzuza imphefumulo siyethembana bazalwane kuJesu. Amkholwa bazalwane ukuthi kuliqiniso ngempela nekuthi ngabe siqinisene ngabayini kunembeza wethu naMkhulu uthi njengoba sokusindiswe wena ukhanyelwe wena yesiwe all is fine. Angicabangi ukuthi uqiniso lo bazalwane uthi ngoba sekukholwe wena sokusindiswe wena soyala iqiniso uthi sisuka etolweni uyezulwini awusayisogweni wena uthi because wena sokukhayiselekile all is fine. Angicabangi ukuthi ngabe sikhuluma iqiniso nasingenza njani. But unfortunately, bazalwane, i-attitude leyo inomqondo labanawo bazalwane loyo. Loyo ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu uzosindisa, ngiyayibonga usiyangihawukela. Ngiyabonga uNkulunkulu wami wangihawukela. Baba ngiyabonga sengidabuke vele ngilizele kubuya kwaJesu. Umuhle lo mthandazo. But lo mthandazo lo bazalwane unebubhovu, lo mthandazo lo unebuselfish ucabangela wena. As if uphila eveni lakho wedwa wena bazalwane kanene sithandazile sathi Nkosi Jesu ngeke ngifute angithi kunetingoma futhi letisho njalo thandaze usewuzile ufuna ukufuta abantu bazalwane nakufuta Jesu Nkosi ngifuna kufuta la mthetho ngifuna ukufuta kusta ngempilo ngifuna ukufuta kusta konke. I want to imitate Jesus. I want not to be like you. Nize nikhompoze nje ingoma. But
behluleka kulungisa Jesu kuye behlulekile 0 ngeke bathi 1% abakholwayo behluleke up to 0 kulungisa Jesu kwala bathina kwekuthi basukume phansi kube bantu labatingela imiphefumulo Jesus was a soul winner, a great soul winner. Jesu kwakumuntu ongaphumuli ngendaba nje emphefumulo. Nikhona bazalwane? Niyakwazi lokho? Niyakuthola ibhayibheli lokho? Kuthi Jesu wayengaphumuli ngendaba nje emphefumulo. Ehla enyuka ngendaba yemphefumulo yabantu. Epasi siyathandaza nje sithima iBhayibheli amasha sidisi sifuna ukumhlola yalalela sisto impressed nasopheli sente konke sendle njani basitatele babasisi kwathi sente but sithatha every day ukuthi sinakulingisa because now I want to pray like that because I want to be like you nomyelo ukukhuluma nyalo uzile to be like Jesus but awuzange noma linye ilanga uze wena imitabu noma ihlobo lokuthi kuthi umuntu nje nkosini kuthi umuntu nje nkosini uJesu lokuthi ndakunikele uNkulunkulu awuzange kube khona wena ngisho kunye ngoba la I don't want to speak about methods indlela ngoba lo uNkulunkulu akubeke empilweni yakho sisakhuluma udabuva la akunakukhuluma ama method ngokuchannel ukuthi umuntu uJesu bomletha kanje singawenda lokulungile kepha ke sifuna thina umuntu ente kuJesu la bazalwane ngembalo baliwe la lotabatshela wona abantu lakubeke impilo kuNkulunkulu lotabatshela wona abantu lidwebo lotakuthika wena bantu bethe enkosini amen haleluya libandla njengalakha sikhuluma mega church sibheke sesizwile mega church asenje itawehla njeke phetho kuswahla bawo le mega church itawehla kanjani singeke lokho namje biswana kwa Petrana sonke sibandla sitaba kanje awuzothi umlayisa kahle wena uyathi kahle kahle nyama njalo kahle but nasikulenza abaleko bazalwane lesikhuluma ngayo nasikulenza umntwana kuba emhluphe ayimhluphe inzawo yokuletha abantu kuJesu wakho inesikwelete kuletha abantu kuJesu sekuneminyaka yebo le-40 ikhona le-20 ikhona le-15 ikhona le-10 ikhona le-19 ikhona le-mingaki ikhona bangabi labethe kuJesu emfakazi bami na bangabi ngikale emndenini wakini bangabi kubangani bakho bawunakuzangakholwa bangabi lolamana nabo bangabi losebenza nabo emsebenzini bangabi have you ever attempted ukwazi bakubona ukuthi bathakubona Jesu bathakubona ngamazisi bakubona siyakhona bathakubona bese before bathakubona bese bayanze asithunyelwa ukuthi babone ngathi sithunyelwa ukuthi sende sikhulume sende udawuva sathubeka sende sibike bambeke kuJesu bazalwane yathi listen mama mama ngiyajabula akazi bangakanje this is 2023 usi chakacha let's have just one these people can be double but ngoba sithengamiswe ukuthi sithengele church sithenga ufuna ukuthi sithengele church asenza abantu bonke asenza abantu yonke into emapheleni sifuna ngesonto sibe bahle sonke and look smart sonke dikuba demisweko wakhe sonke asenza abantu ngaphandle Ndoba grad ngaphandle izizwa njalo ngaphandle ihlobotheke esibogweni wonke umuntu kasenza konke sasenza nabo labanye asenza abantu konke lokhu manje somebody kumele phambi kwakho uyabona ngihlala naye office lo uhlala naye ngihlala naye lapho but I've never uttered a word of rest let alone amfune ukuthi usiyakhona bakhona manje afune ukuthi usiyakhona ezikholwa kwese embarrassment ukholwa kwesistigma ukholwa kwenta ngathi ubeleka phansi angikhulumi ngifakaza ngikhuluma ngwathi ukuthi uyakholwa Jesu bazalwane
kwakumvuzo umphefumulo, umzuzu wemphefumulo omkhulu kakhulu kwenza bonke. Amen. Wenza bonke. Lesi iBhayibheli wayengabukeli umuntu phasi. Wayengabheki abantu abangacorrect. Wayengabheki abantu abangacorrect. Kepha abantu abakholwa, lababi, labananza ngabo, labangcolile, labenyanyabo, Jesu bekabathatha. Bekangabheki. Njengoba sena sina. Nikhona bazalwane. Akekho futhi wakwetha kuJesu bazalwane, wanana, wathi you can't see the Lord now. Njengoba kweteka namhla sinabafundisi abakhulu. Akusiba ngapha basibona ukuthi. Laba sisibona ngathi wabethana. Ma-500. I-one on one khuluma yini? Khuluma bese ikhathi nganika niyabona ngani 500 ngakithi. Ngitobona ngomzalwane wami bathi malini? Angikhuluma ngedona, ngikhuluma Tona ngihamba phakathi kweshe yonke into kusho nje makhathi yonke kanjani kushe khambe kakhulu la. Jesu wayengabheki umuntu. Jesu wayengabheki umuntu phansi. Jesu wayengabheki umuntu emabala. Jesu was just humble. As humble as it does. He was just humble. Uze usilekele la ukuthi nifunze ke ngoba mina ngimnene mthobeke ukuthi ngengakusho ngathi ukuthi umthobeka ngani ihliti akathobe ngimthini akathobe ngihliti ngoba uthobeka umlokuthi ihliti yakho njani attitude of the heart akusiyo umthimba ukuthi umthimba wakho wendani na ukhawuza wena isandla sesipelazi akusiyo ukuthobeka lo ihabit you see guys charge ihabit ayikeyona akusiyo ukuthobeka lo wenda angisefuna kwena seba akusiyo ukuthobeka ngitshela kanye akusiyo ukuthobeka ukuthi akusikhobeka ngento yakwenze kanti ukuthi phake no feel proud lokho wena humble pride when you humble pride uthobeka i-attitude yehlitiyo ilehlitweni uJesu ngithobekile mina engane ngehlitiyo it is the spirit umoya osuka lengekhansi kuwe lo busa wena lo moya lengekhansi thobeka futhi kuthobeka njani sithi umshadi sibona la kuthobeke lo inemaza noma ngentana wethu yakho ukumeleke uyaqhaba ke lo alo ngentana mathi siyabona ukumeleke lo kuthobeka lo ihamba price bilo ngisike bazalwane akekho umuntu wakwalo wakuJesu nemuntu wakuJesu lokho baba uqhebeza wena bathi usihle imali tethu wona usenda lokwana lokwana lendoda yena bathi ufuna ukubona uJesu namhlanje uJesu bani njani yena idolobheni lakho wathamba uJesu aqonda kulendoda wayakuyo wayendini yakhe lendoda bathi igama lendoda lengisake bakhulula abantu bathi ufundisi omkhulu inceba kaNkulunkulu epopular kangaka inceba kaNkulunkulu engaka leshimana kangaka iye umuntu osoni wahamba Jesu ongena kaZakewu wafika kudla naye wathi Jesu wasiyamemetela wathi ngidele kufuna lokusindiza okulahlekile ukumemetela lakhathi kaZakewu ekhaya wathi isindiso ifikile namhla kuleli ngoba naye lo yidlu wedlu kaAbraham ngoba Jesu kakubheki uNkulunkulu bakhe nakufunze wathini bangabheki umuntu Jesu. Jesu was a great soul winner. Ela enyunga Bible semaphandleni emadolobheni kuphi Jesu ela enyunga. La namhlanje kuthiwa abantu abangaba bazalwana. La kuLuka 72. Hey, kumjho isingo nje. Esingisisingo. 72. Yeah. Uthi abantu nje abang72. Siyatshelwa nemagama abo labantu bakobani. Kodwa laba labang12 siyabathi bakubani labo. Siyabathi. Lo 12. Pas 72 siyabathi. Lalela. Lo 72 webani. Labangadiwe amagama abo. Wathi Jesu hambani ke nonke la hambani edolobheni.
niyoshumayela. Hambani. Labo bamele thine nawe labo. Labakhethwa siyabathi. Lababitwa siyabathi. Kodwa wathi kulabo kule nkumbula, hambani shumayela dokutsa lebe ndawo hamba kutomine, hambani nani niyoshumayela kuto indzawo leto. Bamele thine sonke. Hallelujah. Amen. Hari ngelanga nje sibahamba futhi bakubawusela ukudla. Sibathini wesawusa ukudla kosukhathele ulambile nawe. Nababuya nje sibamkhanje kunalo unyemaka ngendima bakho lo mama uyasita. Wena njalo mama la. Uyasita. Wena uyasita. Mama lesenza wena bamfuba. Bathi umoshe emakhaya babo. Umoshe imshado babo. Ngoba sihambe emini kodwa Jesu wakhulumisana naye wasita khaya. Lalela phela lobubi balomuntu nakambekanga ukukhombisa bona ukuthi i-challenge yethu njengebazalwane inkulu kangakanani. Umsebenzi wethu umkhulu kangakanani njengebazalwane. Uma asigebeni umsebenzi wethu umkhulu kangakanani njengebazalwane. Hallelujah. Kunokuba kusithe baza sike siphume. Challenge is just one in life. In your life, challenge is just one. Lora nje manje nomembu wakho lombona umchallenge. Umchallenge unankulu. Umchallenge ayathandaza. Umchallenge kela nkulu, umchallenge ngenyama. Umchallenge usenthandaza. Uthi Nkosi ngifuna abantu eke kuwe. Ngifuna abantu kunikele kuwe. Sawufunza la sindlele yithi akusinda ngaba yini. Hallelujah. Lo mnyama bamba bafundisi. Bamba bobani? Awuwatshela kumfowethu. Akenza kama sisi namjena ngela la mina. Lo mnyama bangana ngempaka. Ningahle ngoba nahleka ngiyayona yenza ba. Bali bakwathi. Kasi siyakuba kodwa. Futhi beta bakube phansi. Okay. Beta bakube phansi. Bakavusebenza bafika yakini. Ukusebenza. Mbukele. But now simbambe kucoche. Yeah. Wena mfundisi. Yeah. Lo tswehla esweni. Yeah. Lo akusho sini. Lo mthetho lwabhala uNkulunkulu wamnika uMoses inzabeni. Lwabhala kuyihlo lotswela kuyihlo uNkulunkulu. Uthini? Mulo mthetho lwabhala zilo fanele ukuthi manje. Yeah. Simbambile sinayo kusifa ngeba simbambile. Yo. Sini wena. Yabantu abuka phansi kwesimara. Okona umntana yisi. Uke maphethe sake sife namhlanje. Asihlakaniphile. Sake sife. Wasuka Jesu wabhala phansi. Yeah. Amate kabhala nasitshela. Bhala phansi Jesu. Abani satisfaction. Ungahamba. Bhala phansi Jesu bhala phansi. Abantu Jesu bona mvuke. Ukhanza la soseletha. Yo. Uthi bapha la bafuna ukuthola ugabantu ngibona usonke isikhulu sebaphi. Yeah. Ngoba Jesu bazibahambe labantu wathi kubo lo ngena so akaqala amqobe lo. Yeah. Wasiyafaka phansi. Okulokuthi ngengacishe ngaphandle nemfato okuqala umnye uthi mina benginatha ito. Abantu bazali bakangibona. Kwavuka babona ukuthi nani basiphansi. Wasijese kulomake. Hamba namangulahle. Hamba umakusona. Akazange akhondeme umuntu Jesu asiwabethele siphambana zakhondeme umuntu. To death or to hell. Even the worst sinners, even on the cross, Jesus was forced to utter a word. He was forced by this soul to say something. Nakasi Jesu mkhumbule embusweni wakho lesono lesigebengu lesithole ikuthiwa le punishment le kuthiwa le punishment yekufa death sentence. Kula magama la 7 Jesus had to say something.
was just namuhla ngaba nawe paradise. Why? Sekukhuluma sone, kukhuluma umlone kakhulu, kukhuluma sidebengo, kukhuluma kulele bantu, kukhuluma umlonyanyo wabo. Ngibabethele la. The country wanted to get rid of this man. Was namuhla uyangena wale paradise namuhla. Hallelujah. Why? So bitemile. Emakhola anamhla excuse me. Akani ngizaba leNtombi. Akani ngizaba lebantu abanabo. Instead banemagama, bayabaxhwesa, babanunga, bangokonke sinemakhola sina Christians sine. Emakhola anakhona namhla. Angathi mhlawumbe lokwento there's a lot of education, bantu kakhulu, banani basonke kakhulu, batheka gate kakhulu. Angathi into wayini. Ulahlekile lo moya waJesu. Wekuba isoul winner. Kufuna imphefumulo. Funa imphefumulo. Ulahlekile lo ebandleni. Siyakhohlwa ukuthi akunawungena kuswenga. Asinawungena kuswenga le. Asinawungena sibobani sibukeka kanjani le. Kuyawungena abantwana bakaNkulunkulu le nalabo abaqheliswa kulabo abasebenza emhlabeni. Usebenza umuntu utabona manje siyakhohlwa. Awusho. Lapha manje kunebantu namhlanje niphila nabo bazalwane. Tihito ukuthi tsambile. Tilungele wena ukuthi shana sampile. Batawusho wena kureja itsamba inkomo banejali ngabona. Intombi iyatheka usiyambathe imphethe yakhe kwatembila ubathe ingasekele masokisi ibathe inika lokutilo sibidza thusa futhi. Ibathe bazalwane bosami ibathe ngutawubona phela nani. Ithi yalo mkazi yalunga kukhuluma nje ngegama kuphela. Ilunge le. Nibantu baNkulunkulu khona baready. Bayayifuna le, but they can't see the door ukuthi ungenwa njani. They don't know ukuthi which door to knock kwenziwa njani ufuna khona. Abantu ngoba kubona siwashintsha wena. Wawuke kude lokungakushintsha but siwashintsha wena. Ngiyabona program nje yena ngibona nje sifeka la South Africa. Bakhuluma drugs. Lasibathatha ngama-drugs. Basho ama-professional amakhulu. Ukuthi okunye mina bengakuthi. Namhla uqede ngama-drugs abanamsebenzi, abanamali, abanamakhaya, abanani emakhaya babaqosha emakhaya. Baready. Bafuna umuntu okhamba ngesolution. Bazalwane, Jesu wayijana wayemuntu osisibe. Ake sifana naye. Sende nani? Bazalwane. You know, lento le mshoba nje leqala sayikhaza. Ukukhuluma umuntu nomuntu. Ukukhona in the early church ukukhona kwi-New Testament. One day kuhemhlanganweni eJerusalem, bazalwane bemhlanganweni eJerusalem. Nababe emhlanganweni inqoba uNkulunkulu Philip. Uyathiza eJerusalem ingilosi sithi phuthuma uhambe ngendlela yaseGaza ehlanga. Endlela kuphi? Yalalela, kuthi ukulalela. Kuthi khuluma ngoNkulunkulu benyana. uNkulunkulu uthi lothenya. Wathi phuthuma Philip ngendlela kuphi yaseGaza. Wasukuma Philip wakhonza ehlanga. Ngoba uNkulunkulu ngaliye ngiyakuthola ehlanga. Uyathola kuphi ehlanga. Kodwa namba eqonde ukuplanta sangiyimi ehlanga. Waqonda ehlanga Philip wasangathi unathi uNkulunkulu aqonda ehlanga. Waqonda Philip ehlanga. Akahamba ehlanga. Ubona ukuthi inkalishi yahamba kwentoza lenkalishi. Yahamba leli lokusala lenkalishi lapha yahamba iyonke lentoza lakazi. So uthi umoya kaNkulunkulu manje sonzela kule nkalishi. Lesonzela Philip inkalishi. Nakusonzela ukazi into sifunza kakhulu. Indlela layifunza wahlatshwa wayisa emhlatshweni njengemvu wathola njengemvu phambi kwabafundi bayo uyalalela Philip uthi Philip wo uyeva nje ukukhulunywa ngani la ithi lento sinayikhuluma ngingeva kanjani ungekho ngichazela ungekho ngitshela lento zayikhuluma ngaIsaiah 53 verse 7
lapho Isaiah khona aboniswa ngekufa kaJesu, aboniswa siphambano, aboniswa konke lokudala ehlela umsinzisi, aboniswa Isaiah 600 and something years or 700 and something years Jesu angefika. Nakufika lapha la lendoda le ilendoda ngubani ongangitshela lapho ngekho longitshelako ngeke ngife angathi. Wathi Philip nami umhlaba unonini wasiyamtshela na lehlitwa indoda iredi ibe emhlanganweni eJerusalem ibuya ngevalutho ibe emhlanganweni eJerusalem timpendulo kathithole ibe eJerusalem ayikakhazima umuntu endleleni ehlane ngokuthuma Philip ehlane. So ndoda le kusho yebo yayiva yangena manje le yayemkele indoda le ithi kungalani ukuthi ngibhajathise Philip kodwa asasha singene emantini yakho sibabili behla bangena emantini yabhajathisa indoda ngoba lalela lokuthi ubona amasonto amaningi kangaka nelitreat maBhayibheli amaningi kangaka akusho ukuthi abantu baya understand ukuthi bendani ungabona bagcwele amasonto they don't understand what they're doing labanye babo they've been invited by friends labanye bathande so labanye bathande nabuya ukukhalabo ngokuya emdasweni labanye bathande other things akusho ukuthi ba-understand ukuthi yini lento wabo yini lo lamasonto lagaba kwenziwani. That's why they end up criticizing and condemning all these churches. Aba-understand ukuthi wani ithi ndoda ngeva kanjani my own book ngayiva kanjani nongekho ngichazela my own book lele fundwa ngimi ngeva kanjani kungekho ngichazelako. They know half truths abantu labaphandle ukuthi umuntu abathaya iqiniso mbabo sinali lona ngabo nikhona mntwe yabhajathisa izinto ziyasetekala yahamba ekhaya sitakeni. Haleluya. Bengathi bazali ukuthi libandla lase-Antioch nakanye Antioch noma ngicale you know nakukhuluma nomuntu sometimes le nto esikhuluma nayo uvakathe ukukhuluma dry nje kodwa mntawenteka awuyakhuluma nje angithi khuluma nje le nto ngiyiva into ngiyisebenza ngiyakhuluma but ngiyakho dry nami ngathi angidiva nakusithini ngathi ngiyadigile ekhulumeni kwami lo muntu lo ngiyamaphi ukukhulu ngeke saphendula kunjani awukhuluma message yakho uma umntwana kaNkulunkulu uthandaza unebudlelwano naNkulunkulu inhliziyo yakho ithi Nkosi ngifuna lo mphefumulo uwemukele akusibo kwakho lo. Ngivamisa ukubekisa ngalenye ijaji ngangamtshela sebalenda umfundisi ebadlelayo sasihamba nje salikhanza behlala emishini kodwa ngawasiziswa khona leyo wasicojela ubade isikole sicojana nje sincane abantu mancane kulelo ndzawo leyo leyo washe asifese mazima ngenyama uhlala emishini leyo yathi iBhayibheli so kodwa nje akasiziswa alinathi anjani but akasiziswa nathi sikhuluma nje ubona lokukhuluma nje ukukhuluma nje siyakhuluma nje isemfowethu kodwa uyathi Jesu ngena kanjani uJesu umkela kanjani hayi ngathi lalela ngoba sihamba sibuye enyawo besihamba sichotha ngendlela yethu lalela iBhayibheli lithi uma iformula lesithole eBhayibhelini uma umvuma Jesu ngemlomo wakho utawena kanjani uma ukholwa ehlitshweni yakho ukuthi uNkulunkulu amvusa kulabafile utawena kanjani sathi ngiloko nje mfowethu wena lokho nje wena uvume Jesu nje Jesu inkosi uphethe ukholwa ehlitshweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile believe that one ukholwa ehlitshweni yakho iBhayibheli iformula utawusinziswa a miracle will take place in your life noba unathi utawumayekele njani yemikhuba yonke lebo uyenda utawumangala ukuthi uyekele kanjani that will be a sign usindisiwe manje sahamba samathanda zokuthandaza ngoba simele inyawo sambe endleleni sahamba iminyaka esikolweni bahamba esikole umathethe esikole umuntu waphuma esikole waqala kusebenza esimunye asebenza emshinini umuntu wasebenza kwathi ngale nto
siyabonana futhi kwa ibadle nje ngathi kanjani ozaveta njani wathi uthi mina ngasindiswa njani ngathi mina ngathi wathi yakubla the days lesixoxele ngwasha banahamba nabantu banzi ngoba kwabantu ngoba 1979 ngoba kuningi wathi ya ngakubona uthi mina ngasindiswa ngayo la kana ngikhuluma ngayo la lelo ngasindiswa la. You know, say something. Akusiwe lokho ukusindisa umuntu. Ude nemali ekusindisa umuntu. Say something about Christ from your heart and pray for that person. After that, and go to do the job. Ngeke umuntu uthi yawathi khuluma mina ngifuna ukuconvince. No, say something and leave the rest. Hallelujah. Amen. Libandla bazalwa lase-Antioch aliqanjwa ngabapostoli. Aliqanjwa ngubani? Sibapostoli. Libandla lase-Antioch. Wathi naku-First Stephen bamgqoba ke manje Stephen emaJuda. Bazalwana basebahlakadeka babaleka because of that persecution. Leseyiqalile sekubula Stephen babaleka bazalwana. Baya konza kuthiwa kusePhoenicia naseFenike eseBocyprus labanye baye Antioch. Bafika Antioch bazalwana bashumayela. Benda njani bazalwana? Bashumayela bazalwana. Bashumayela bazalwana. Bagcwele amaya kaNkulunkulu, bagcwele ivangeli, bagcwele insindiso, bagcwele uNkulunkulu, bakhuluma from their hearts, bathandaza. Basindiswa abantu eAntioch. Basindiswa abantu eAntioch kwaze bafika inzama eJerusalem kwaPostoli le baba behlangana eJerusalem. Kuthi Antioch kusuka umsebenzi kulibandla eAntioch le. Kwathiwa kwenziwa njani? Kwasokuthunyelwa ke bafundisi le kuthi hambani niye niyobona lo msebenzi ukuthi kungibo Barnabas. Baya kuBarnabas. Nabo Sawule baya bakhanda bakusephika umsebenzi basindiswe abantu. Kushumayele bazalwane. Niyatana endzaweni nikhona kodwa nivamisa kuhlala nodwa niyokukathi inzaba nodwa practice ubusuku bonke niyoqamla ngabo 12 nihambe niyolala emakhaya bini anjani lethe vosho kusivuka kude nje lokathi akasabe sokucela phaka abantu siyothandaza lapha kabani kude ngeke niyothandaza kanyama ngeke niyothandaza kwalomfana ontshontsha usosicedzile lenzawo nganini nani la senze nyawunyana lo muntu nabantu batawugqoba ngemathi lo muntu nani sitawu nathi sawusida bese yakhona makhona nje Diyanto yakala babazalwane beyaqhubeka ingolentsha lebenyeko legama Christians laqala eAntioch. Nawufunda lapha endaso kwaqala eAntioch bazalwane babitwe ukuthi bangemaKristu. Ibandla leqanjwe bazalwane. Ngoba ibandla ku New Testament igama ethi Christians livela kathathu kuphela. Kodwa uqala laqalwa ebandleni leqanjwe bazalwane. Bangekho ukuthatha bafundisi ngibona abantu bashimale noma bafundisi banabethu batabeva noma utejeswe awunayo awusiyahlabela ukuthi ngiyena owenza umsebenzi la osenikela abathwe kuye oyamnqomela wena uhlabela unayo la kuwe kodwa usele bafundisi lo usele bafundi kushobana ndaphendula umbuzo kodwa uvela ndaphendula umbuzo wakho